Yes, sir! Government ni je arbitrary attitude chini roman script no te chin kok brong ni bagai script no te ching no rights rezaya je ching bo script by sina ni ya borona se oboni yagulo ba ching sakha je ching no option redi chini kabama students rok tongo roman script no prefer khayu ching joto na simon je chini script ni bagai romance chini kok brok language ni bagai roman script sara tai kuno language chini bagai preferable ya kaham ya aboni bishingo ba ching sakha je boro bengali script by sina mo chonai boro bengali script by simane je boro roman script by sina mo borok no ba option mar nai kintu government no arbitrary attitude nai di borok chung no bengali script na shimi no forcefully impose khane thangi tongo borok ni statement newspaper rok nuk bai khana students rok no tu bomte haike borok ni statement nongkho je borok romance script ba sine borok na against FIR law chung jare ne background borok FIR law khainai bomte attitude am chung taw democracy ora tongoi tong na ki nazi government te andaro ang tini amta ke feeling go jeng tini India democracy wo tongoi tongya but jeng tini German ni Nazi ni rule tongoi tonga hai amte attitude nai amte hai democracy ni bagai chini borok India be marging ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai amte hai ke decision chini sakawar decision amte ke forcefully impose khai tongmani borok daily bama chini bagai amte ke just one arbitrary decision impose khai tong thangi tongo tai chung abono mani ma thango bakha bathare chung ekdin na chung daily ma thei tongo borok chung no amte situation khiklai tonai ton kha aboni bagai tasingo CM sar nogo gerawo khale ka arab kam romit lang lekha phia kaisa police ni OC borok no ugrobadi bolong ni borok hono no ki silai tu joro sawa khai ka nan pakistan bagai ugrobadi hinja khan rok abon angkha tabuk democracy kri kha media pojonto se taw godi media ngi thangka o chini democracy ne fourth pillar amo to breaking jak no so amte hai situation chung tabuk tongboi tongo abon bagai chung para rogo tongnai rongno bote agulu tongnai rogo ta agulu tongnai bor rongno bo chung sahor ro je tabuk bo jora tong khonor phai chung bai oro join khai pai di protest khai ugrobadi hinja ba sini ta reaction tong of course borok ni je abo ugrobadi ko mane borok abo nayo je chungna instigate khaine ni borok chungna amte sakang ka chinor reaction ang khonai borok abo ni intention be ugrobadi term na use khayo ngaka den borok buini biskango chungno chin borok chungna amte hai word instigative word kaise use khayang ka definitely chin borok ni reaction ang khonai amte what use khai borok khorsa police nge kaise ding srngnai choba ni bagai ko chogo ja andolon khai tongnai bongno ki je ko police person mon ki ugrobadi ba kono title rida man abo hike rimaya no amon bagi ko action ana rok wan song of course jeng abono condemn khayo je borok je word chini bagai use khaimani abor borok no bo sab authority ka chini bagai amte hike use khaine chung chini right no oro chung access khai tongu we have the freedom of expression nini article 21 ni mote article 19 ni mote chini rights tongu aja no or basuk dara ka sunai choba khani tini जैसे जरूरत है चीनी डिमांड फुलफिलिंग या चंगा से जरूरत है तो Belakan hamai chini media person no noro Simon tongna chini sing chini TSF and TSF ring strike undefined strike jungno bi tongka 25th last month 25th January jung division board phai je jung division president malai mani borok jung ko kha je bo duidin sikang bising no bo सरकार no bo letter rohnai je romas kirbai masina hinai kintu tapere je nukjaka je 5 tarikh bisingo jung je gero khaimani pore 6 tarikh bo je statement kha je kobrok masi hanai kobrok no jung romas ki masi hanai abai jung tini o jaga phai strike ma khaika